саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздерге баклажан салатынын даярдалышын көрсөтүп беребиз. Баклажанды туурап алабыз. Üstüne tuz sep, aralashtirib alabız. Четке коюп турабыз. 2 жумуртканы чагып алдык. Жакшылап аралаштырабыз. Казаныбызга bir чөбүк өсүмдүк май куюп алабыз. Жумуртканын үстүнө баклажанды салып, ушинтип аралаштырып алабыз. Кызыган майга баклажанды салып алабыз. Baklajanımızın bir beti bıştı. Almaştırıp alabız. Baklajanımız bıştı. Kalganlarını da uşuntip bışırıp alabız. Pomidordu toğuluqtup tuğrap alabız. Chesnottu maydalap mayonezin üstüne aralashtirib alabız. Baklajanды bir-birden koyup üstüne mayonez menen chesnotun aralashmasını koyuyoruz. Anın üstüne pomidor koyuyoruz. Ушинтип kozduyuz. Baklajan salatımız bışıp dayar boldu. Sizler de dayardap görüңүздөр. Биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.